Pozdrav svima koji gledate i pratite ove moje male videiće. Neke malo manje, neke malo veće. Danas bi imam potrebu govoriti o nedualnosti, a to je tema koja je izuzetno teška za objasniti i o kojoj je teško govoriti. Ali evo, pokušat ću zato što danas sam u meditaciji dobila neke uvide za koje smatram da je korisno podijeliti s vama. Znači, naša nedualna priroda je vječno prisutna. Ona je potpuna, ona je cjelovita, naša prava priroda. Ono što mi doista uistinu jesmo je u potpunosti cjelovito i u potpunosti samo po sebi integrirano, odnosno u onoj našoj pravoj prirodi, u našem biću je već sve, čitav svemir, ne samo svemir, već sve što postoji, svi ljudi na svijetu su u nama, znači sve što možemo percipirati, doživjeti i tako dalje je već prisutno u nama. Sad ćemo vidjeti tko smeta dok ja snimam video. Tko smeta? Otišao je. Smetaoc je otišao. Znači, naša prava istinska priroda, naše biće je nedualno. Ono je prisutnost, ono je spoznatljivo kroz tišinu, u tišini, i ono jest tišina našeg bića. Ono što se događa, znači i neuništivo je i vječno je, znači ako je vječno onda znači da je neuništivo i tako dalje. Međutim, ono što se događa je, često zaboravljamo kada smo na putu nedualnosti ili kada nas ova tema zaintrigira pa je proučavamo, pa meditiramo, pa želimo na neki način se probuditi u toj nedualnoj svijesti. Ono što se često događa je da mi pokušavamo našu osobnu razinu, odnosno ljudsku razinu, također doživjeti kroz nedualnost. Znači, dati joj kvalitete, našoj osobnosti dati kvalitete naše božanske prirode, odnosno naše nedualne prirode. Međutim, to je nemoguće. I ono što je jako važno je da svi mi koji smo na putu samospoznaje, koji smo na putu buđenja, koji se budimo, koji meditiramo, koji smo u tom nekom istraživanju, spoznavanju samih sebe i svoje prave prirode, mi moramo znati da osoba, odnosno osobnost, je nešto što je dio ovog tijela. Nešto što je samo po sebi unutar te naše nedualne prirode, našeg pravog ja. Znači, naša osobnost je dualna. Naša osobnost je nešto što treba biti stabilno, jel? Ne može osobnost čovjeka biti bezvremena, ne može biti bezgranična, osobnost ne može biti, kako bi to rekla, uopće ne znam, ne mogu naći riječi kojima bi to objasnila, ali evo, trudim se zaista da stvorim što manje zbunjenosti. Znači, osobnost, ljudska osobnost je nešto što je potrebno držati, ajmo nekako to tako nazvati. Znači, potrebno je da ta osobnost ima svoje granice, da ta osobnost ima svoje nekakve talente, afinitete, želje,
ne znam, znači svatko od nas kao osoba ima određeni, ne znam, stil života, teži nekakvim životnim ciljevima. Znači, to je sve ono što naša osobnost ima i što naša osobnost treba. Leo, slabo mi je svjetlo kad si mi sad ugasio, ono mi se ne vidi dobro. Znači, naša osobnost treba postojati. A naša osobnost je nešto što je dualne prirode i što samo po sebi ima potrebu da bude ograničeno i da ima granice. Znači, ako ja imam, na primjer, kao osoba talent za slikanje i želim slikati, onda to trebam izraziti i trebam za to prostor i trebam za to vrijeme, kao i za bilo koju aktivnost kojom se želim baviti, kao i za bilo što me zanima. Tako i u odnosima mi moramo imati svoje nekakve granice, jel? Moramo znati tko smo mi, a tko je naš partner. Iako smo ja i mi i naš partner jedno u stvari. Iako smo mi jedno sa svojim kolegama na poslu. Iako smo mi jedno biće, jel? Mi smo kao osobe odvojeni. I svatko od nas želi i ima potrebu i treba imati svoj prostor. To je jako važno za svaku osobnost, da bi se ona razvijala, da bi ona postigla svoj maksimum i da bi se potencijali te osobnosti manifestirali, razvili. Mi moramo imati svoj prostor. I taj prostor treba poštovati kod sebe prvenstveno, a onda naravno i kod drugih. Ono što se događa kroz nedualnost je da mi čitamo, ne znam, knjige ili budizma ili ne znam, nekakve slične literature ili gledamo razna predavanja, učitelje i tako. I onda smatramo da mi trebamo biti kao osoba beskonačni, da mi trebamo sve dozvoliti jer naša prava priroda sve dozvoljava. Međutim, to uopće nije tako. Naša osobnost, naša osoba je unutar te naše prave prirode. Znači, Dejana je osoba koja ima određene talente i određene afinitete i određene želje i ciljeve u životu. Znači, ona ima pravo na to i ona treba ići u tom smjeru da se zauzme za sebe, da se izbori za svoja prava, da štiti one kojima je to potrebno. Na primjer, evo, sad svatko od nas zna za sebe što smo, kakve smo osobe. Mislim da je jako važno da se to istakne i da budete svjesni, da budete prisutni unutar sebe, da shvatite da ne morate biti otirač za bilo što, samo zato jer ste svjesni da ste vi bezgranično biće, pa onda svatko može po vama pljuvati i sve je dozvoljeno, jel? Morate se zauzeti za sebe u životu i trebate slijediti svoje talente, svoje afinitete, svoje srce, kak bi se reklo, ostvarivati se u bilo kojem polju u kojem osjećate da vas to zove i da vaše srce u tome raste. Tako da, evo, željela sam tu jednu nedoumicu koja se nekako isprepliče i vidim dosta kod duhovnih, ajmo reći, duhovnih ljudi, duhovno osviještenih ljudi, da su im poljuljane te granice i da u stvari ne znaju kamo sa svojom osobnošću i smatraju da je osobnost nešto loše, da je to ego kojeg se treba riješiti, a da mi u stvari trebamo poput biljke sve samo pustiti, da se sve događa samo od sebe, da ništa ne trebamo mi činiti. Međutim, to je velika zabluda, zato što je i sama osobnost kreacija jednote, kreacija jednog života
koji je kreirao apsolutno svako biće, pa tako i svaku osobnost koja postoji u svakom čovjeku. Eto, to je nešto što sam vam željela reći. Držite svoje granice, čuvajte svoje srčeko, budite ponosni na sebe, na ono što jeste. Dozvolite si da budete takva osoba kakva jeste, jel? Svjesni da vi niste ta osoba i da će ta osoba jednoga dana nestati zajedno sa ovim tijelom. Međutim, opet se život nastavlja i ta osoba će djelovati na druge osobe s kojima je u kontaktu i s kojima uči, s kojima raste, i one će također pod utjecajem vaše osobe nešto dobiti, nešto novo razviti i tako dalje. Život ide dalje, jel? Razvija se, konstantno raste i mijenja svoje oblike. Međutim, evo, teško je govoriti iz nedualnosti o osobnosti, jer osobnost je nešto što je promjenjivo, što se može razvijati, što može rasti, što može uvijek napredovati u bilo kojem pogledu, u bilo kojem smislu, dok je ona naša prava priroda, čista prisutnost, ono što uvijek jesmo i što niti jedna osobnost ne može uništiti. Pa eto, nadam se da sam bila jasna koliko toliko, i malo sam umorna, pa onda mi se malo i pletu neke misli, ali dobro, eto. Hvala vam na slušanju. Ako imate pitanja, slobodno se javite. Ja sam tu. Lijepi pozdrav. Bok.